Ikaze none bakunzi bacu twongeye kubifuza igitondo cyiza tubaha ikaze mu makuru aramutse agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwanire rwuza umutwe wa M23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Muri aya makuru turabwira ko igisirikare cya AFC M23 kibyutse gifata amakamyo agera kuri 18 yerekezwaga mu Burundi. N'amakamyo biri kwemezwa ko yaratwawe n'abasirikare b'igisirikare cya FARDC ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi yarapakiye amabuye y'agaciro turutwa ku butaka bwa Kongo agerageza kwinjira mu Burundi. Biri kwemezwa ko ari operasiyo ikomeye y'insinzi iri kwigambwa na AFC M23 ngo yakozwe n'abasirikare bagera kuri 47 mu gisirikare cya AFC M23. Irasirwamo imodoka enye zo mu bwoko bw'amajipe zari ziherekeje amakamyo ndetse kugeza abasirikare bagera kuri 24 bari bayoboye amakamyo bacakiwe na AFC M23. Ese ayo makamyo yaraturutse ku butaka bwa Kongo ari muri Sud Kivu, yaraturutse muri Hebice. Kugeza ubu ni gute iyi operasiyo yo gukomeza guhagarika ibikorwa bikomeye by'ubucukuzi n'ubusahuzi bivuga ko abarundi bakora ku butaka bwa Kongo byitwa ko ari gusaba umutungo w'abanyekongo byahagaritswe na AFC M23? Ibi byose turaje tubivuge hagati aho. Turongera tugaruka ku bitero bikomeye kugeza ubu biri kwitwa ubwicanyi bwibasira iyo ko muntu uri gukabwa na FARDC mu Minembwe. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko igisirikare cya Kongo FARDC n'abarundi bari kugaba ibitero bikomeye by'ubumara biri kwibasira abaturage benshi mu Minembwe rwagati. Turagaruka ku rupfu rw'umukecuru uri hejuru y'imyaka 114 bivuga ko yiciwe mu bitero bikomeye byagabwe ku munsi w'ejo n'ihurarwa na kurane rwa Kinshasa. Turababwira uburyo ki biri kwemezwa ko igisirikare cya M23 cyamaze gutanga inkunga y'abasirikare n'ibikoresho byinshi kuri MRDP twirwaneho hano mu Minembwe mu gutangiza ibitero shuma byo guhagarika FARDC. Turagaruka mu bitero bikomeye byiswe inkuba ndetse kugeza ibitero by'ubwiyahuzi biri kugabwa na drone za FARDC muri aka gace. Turagaruka ku rugamba nyirizina n'uko byifashe mu bice bya Minembwe hagati y'igisirikare cya twirwaneho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. None kandi turongeye tubabwire ko M23 na MONUSCO baraye basinye amasezerano yemezaga henge kagomba gushirwaho hagati ya M23 na FARDC. MONUSCO nyuma yo kwerekeza i Goma gusinya amasezerano na AFC M23 igiye kwinjira mu mujyi wa Uvira mu bice biri hagati ya M23 na FARDC. Ese MONUSCO igiye kuza hagati ya M23 na FARDC mu buryo bwo gushaka no gushimangira ibikorwa byo guhagarika intambara hagati ya M23 na Kinshasa. Irakora iki mu gihe igisirikare cya M23 na FARDC impande zombi bari kwitegura ibitero kirimbuzi ndetse kugeza ubu bigomba gufatanira mu minsi iri buze? Turababwira uburyo ki M23 ikomeje gukora diploma rutura mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse kugeza mu gice Kinshasa ikomeje kubongamira ibikorwa bikomeye bya AFC M23 igiye amasezerano kugeza mu gice M23 na FARDC bakomeje gutegura urugamba. Turaje tubabwire none kandi turongeye kubageze muri cukumbuye twongeye gutohoza akantu ku kandi ku mugambi rutura wari wateguwe n'ingabo za Kinshasa na FDLR yo kurasa indege ya MONUSCO yeguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigenzurwa na AFC M23. Ese iki gitero cyari cyateguwe na FDLR n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kitirirwe AFC M23 cyacuvubijwe gite na AFC M23? Ibi nabyo turaje tubivuge. Nanone kandi turongera tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi tubabwire ko bwana General Neva ndetse na Revrier Ndiricyo buca ukuriye ishaka FDD-CNDD iri ku butegetsi kugeza bakomeje kudahuriza hamwe mu bikorwa bitandukanye bijyanye n'imiyoborere y'igihugu nako batagihuriza hamwe ku myanzuro ifatwa kuko kugeza Ndiricyo buca ashinjwa gukomeza kwivanga maze bya politike no kubangamira imyanzuro ifatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese byifashe bite ku by'umwuka mubi uri hagati y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umukuru w'ishaka FDD-CNDD ku butegetsi? Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi
turongera kubwira ko ingabo z'abarundi ziri ku butaka bwa Kongo inzara iri kuvuza ubuhuha. Ni nyuma yuko bagoteye mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo muri Sud Kivu, turagarukaho bagoswe na AFC/M23 ikabafungira amayira, ndetse kugeza ubu nibakomeza kubona ibikoresho, ubufasha n'ibiryo. Kugeza ubu abasirikare b'abarundi bari gutabaza ku buryo bukomeye. Ese AFC/M23 iri guteganya iki? Hari igiteganwa ku basirikare b'abarundi FDNB basaba kumanika amaboko ngo bafatwe na AFC/M23? Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi turongeye tubageza amakuru y'ibiri gutangazwa n'ihuriro AFC/M23 nyuma y'uko batangije ibikorwa bikomeye byo kwegereza abaturage mu bice bigenzurwa na AFC/M23. Ese kugeza ubu ingendo na muvuma ziri gukorwa n'ubuyobozi bwa AFC/M23 zigamije kwegera abaturage zigamije iki? Ibikorwa kugeza ubu by'iterambere n'ibiri gukorwa mu bice bigenzurwa na AFC/M23 byifashe bite? Ibi byose nibikuru mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Tujye kugaruka ku buryo burambuye. Ikaze nanone inshuti z'akadasoka, twongeye kubifuriza ibihe byiza, tubaha ikaze mu makuru aramutse muri iki gitondo. Tubibutsa kudutera inkunga mukanda subscribe ni hasi gato iyi video, gukanda like, gutanga igitekerezo hasi muri comment, ndetse no gusharing izi nkuru zikagera kure, kuko ari umuyoboro mugari ugiye kuzajya ubageza amakuru na update akantu ku kandi mu bikorwa byose bihuza M23 na FARDC. Tubahaye ikaze. Reka inkuru zacu tuzitangire kuri operation ibikorwa bikomeye by'ibyutse bikorwa na AFC/M23. Amakuru tubyutse twakira avuga ko igisirikare cya AFC/M23 kibyutse gifata amakamyo agera kuri 18 yerekezwa ku Burundi. Na makamyo ya gisivile amwe atwara imizigo, bivuga ko yarapakiye toni z'amabuye yacukura ku butaka bwa Kongo yerekezwa mu Burundi. Amakuru avuga ko ayo makamyo yafashwe n'igisirikare cya AFC/M23 nyuma yo kumenya amakuru ko ari amakamyo yaratwaye amabuye y'agaciro amaze igihe asohorwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB cyitwaje ubutumwa cyifatanyemo na FARDC bwo kurwanya AFC/M23. Biri kwemezwa ko iki gitero cyakozwe n'abasirikare 47 mu gisirikare cya AFC/M23 bo mu rwego rwa Special Forces, ndetse kugeza ari gitero cyatwikiwemo imodoka eshatu zo mu bwoko bw'amajipe z'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bivuga ko zari ziherekeje aya makamyo. Biri kwemezwa ko abashoferi kugeza ubu bari batwaye amakamyo 14 ndetse n'abakigingi bagera hafi ku 9 bongeye gucakirwa na AFC/M23. Bikemezwa ko ibyangombwa byabo byagaragaje ko 11 bari mu gisirikare cya FARDC, abandi bari abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi. Iki ni igikorwa biri kwemezwa ko cyabereye hafi y'imipaka y'u Burundi hano muri Sud Kivu, hafi y'intara ya Tanganyika, nk'uko bitangazwa n'imboni zacu ziri ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu ntituramenya neza aho makamyo yaturutswe, kuko bitaratangazwa neza ngo tubone amakuru yemejwe na AFC/M23. Gusa biri kwemezwa ko abasirikare bafashwe na AFC/M23 bamanuwe mu kibaya cya Ruzizi, ari position militaire ya AFC/M23. Abarundi bamaze iminsi bashinjwa gukomeza gukurikira inyungu bakomera ku butaka bwa Kongo, bakijandika mu ntambara yiswe y'amoko n'ubucuruzi uza M23 na FARDC. M23 imaze iminsi isaba Abarundi inatanga gasopo ibasaba kuva ku butaka bwa Kongo, guhagarika ibitero bafashamo igisirikare cya FARDC bikomeza kototera AFC/M23, ndetse no guhagarika ibikorwa bikomeye byo gukomeza kubangamira ubusugire n'umutekano w'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo. M23 ikomeje kugaragaza ibibazo bikomeye by'umutekano muke ukomwa mu nkokora n'ibikorwa byose by'abasirikare b'abandi barimo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyizi nkuru akantu kandi turacyabikurikirana mu makuru arazi imbere turabagezaho ibyi operation uburyo cyateguwe na AFC/M23, amakuru uburyo kiyabonwe n'abasirikare ba M23 nk'uko bivugwa ko ifite abagambanyi mu gisirikare cy'u Burundi na FARDC. Ibi byose turaje tubivuge. Hagati aho
mu ijoro ryashize ryo ku itariki ya 13 rishira kuri itariki ya 14 ihuriro AFC ribarizwamo igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 ryasinyanye amasezerano na Monesiko agamije agahenge. Ni ihuriro AFC ryongeye gutangaza ko ryemeye agahenge no gushira imbere ibikorwa byose bigamije amahoro hagati ya M23 na FARDC. M23 yiyemeje guhagarika imirwano nyamara igaragaza ko itewe impungenge n'ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'itsinda ry'ihuriro rigwana ku rwa Kinshasa. Inatangaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukora ibishoboka ngo byice ibisiganiro ndetse kugeza n'agahenge biga bitero bikomeye mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23. Kugeza ubu amakuru akomeje gutangazwa biri kwemeza ko Monesiko igiye koreza ingabo muri teritwari ya Uvira, umujyi wavuwemo na AFC M23, zikajya hagati ya M23 na FARDC mu gukomeza gushigikira ibikorwa by'agahenge kashiriwe ibiganiro biguza M23 na FARDC. Nubwo bimeze bitya, amwe mu makuru twakira biri kwemeza ko kuranirwa M23 na FARDC bari gutegura intambara ikomeye ndetse kugeza biri kwemezwa ko diploma ziri gukorwa ku mpande zombi. Nubwo biri gukomeza kugaragazwa n'ibitero bikomeye ihurirwa na kuranirwa Kinshasa ari kugaba mu bice bikomeye bya Sud Kivu by'umwihariko mu Minembwe biri kwibasira aka gace, biri kwemezwa ko ari gukorwa diploma rutura mu bice bitandukanye birimo n'ibyegereye Uvira biri gukorwa na FARDC. Bikanemezwa ko M23 nayo ikomeje kongera abarwanyi muri Sud Kivu ndetse kugeza ubu n'ibikoresho byinshi biri gukomeza kwegerezwa cyane cyane mu misozi yunamiye Uvira, aho biri gutekerezwa ko ariho hateganwa urugamba rukomeye rwo gusiga igisirikare cya M23 na FARDC. Ese hagiye gukorwa iki hagati ya Monesiko na AFC M23? Ubutegetsi bwa Kinshasa buri gutegura iki nyuma y'uko butangaje ko bwiteguye gushira mu bikorwa agahenge kasabwe na perezida wa Angola Jean Lourenco, nyamara rugatangiza ibitero bikomeye Minembwe rwagati? Iby'amakuru nibigiye gukorwa hagati ya M23 na FARDC turi gukomeza kubikurikirana kanku kandi turakomeza kubemforma isaha ku saha. Mukomeze mubane natwe muri update n'amakuru tubagezaho. Hagati aho reka twongere twerekeze mu bice bikomeye by'Iminembwe. Ubu tuvugana hazindukiye ibitero bikomeye igisirikare cy'u Burundi FDM na FARDC babyutse bagaba kuri twirwaneho M23. Ubu tuvugana ibyumweru bibiri birashize mu bice bitandukanye bya Minembwe hakomeje kumvikana ibitero bikomeye bigabwa n'igisirikare cya FARDC. Noneho biri kwemezwa ko igisirikare cya FARDC n'abarundi banze kuva kwizima bagiye kugaba ibitero bikomeye muri iki gitondo mu bice bikomeye bya Minembwe. Ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo bivugwa ko ibitero bikomeye byagabwe n'igisirikare cya FARDC muri ibi bice byahitanye umukecuru w'imyaka 117 wo muri aka gace, ndetse ibi bikurikirwa n'amakuru y'amagano ubwicanyi bukomeye buri gukorwa muri aka gace n'igisirikare cya FARDC. Ubu tuvugana habyutse humvikana amasasu y'imbundano n'iziremereye muri aka gace ka Minembwe, ndetse bikemezwa ko mu gitondo ku isaha 9 z'igitondo hagiye kumvikana ubuduha bw'indege bivuga ko ari imijyi ya FARDC iri gushaka amakuru y'abirindo byatwirwanira iby'amakuru na update z'imirwano ikomeye rezulita zibirava kuri imirwano iri guhuza twirwaneho n'igisirikare cya FARDC. Byose turakomeza kubikurikirana turaha amakuru akantu ku kandi. Hagati aho reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko Burundi maze iminsi bahangakishwe bikomeye no gutsindwa intambara n'ibikorwa byose bagiyemo ku butaka bwa Kongo byo kurwanya AFC M23 rurageretse. Hagati ya General Neva na Reviriye Nderuko bucya biri kwemeza ko batagihuriza hamwe ku myanzuro ifatirwa igihugu cy'u Burundi. General Neva arashinja Reviriye Nderuko buca yoboye ishyaka FDLC-NDD riri ku butegetsi gukomeza kwivanga mu myanzuro n'ibibazo bya politike y'igihugu cy'u Burundi. Ibi biri kwemezwa ko bikomoka ku kudahuriza hamwe icyemezo cyo gukomeza kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo, gukomeza kongera amasezerano ari guhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije kurwanya AFC M23. Mu makuru
acukumbuye biri kwemezwa ko Reveriye Ndiriko Buca turi kwakira akomeje kwamagara icyemezo cyo gukomeza kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo, ndetse ari no gusaba ko ubusezerano n'ibikorwa bikomeye biri guhuza Burundi na RDC bishingiye ku ntambara M23 byahagarikwa, kuko iyi ntambara ikomeje kototera ubuzima gatozi bw'igihugu cy'u Burundi n'imibereho y'igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ikibazo cy'intambara kubera ku butaka bwa Kongo no guhangana gukomeye hagati ya M23 na FARDC by'umwihariko n'Abarundi gikomeje gutuma hakomeza kumvikana uruntu mu butegetsi bw'u Burundi, nyuma y'uko amagaba mukuru wungirije w'igisirikare cy'u FDNB amaze iminsi nawe adacana uwaka n'umugaba mukuru w'ikirenga ariwe General Neva akaba na perezida w'iki gihugu bishingiye mu cyemezo cyo gukomeza kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo. Ese gushamirana gukomeye n'ibibazo by'Abarundi bishingiye ku ntambara AFC M23 byifashe bite? Gukomeza kurwanwa kwa perezida General Neva nyuma y'uko abategetsi benshi batagihuriza hamwe ku kibazo cyo gukomeza kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo. Kugeza inzara n'ibibazo bikomeje kototera igisirikare cy'u Burundi bivuga ko gikomeza guhatirwa kujya kurwanya AFC M23 byifashe bite? Turabategurira amakuru akantu ku kandi kubijyanye n'ikibazo gikomeje kugaririza Abarundi n'uburyo ki bakomeje gukubitwa na AFC M23. Naronde kandi